semoga Gusti Ratu ki wong sipate wong wadon pokok ana salah suwijine pemuda sing kanggo Gusti Ratu kula sing bakal ketempuan Gusti Ratu. Ketempuan maning bro ketempuan maning rambut rebonding dadak utang raine ra ning pimpinan siya iki kokon gulati pimpinan ki beli ketemu siku bagus sih lah nyung goblok bro lawan iya bro lawan kabeh langkah sing bener kabeh langkah sing eman ning ratu angin-angin kabeh langkah sing bener wong sampeyan mirut tapi bagian bisa disindep ojo go yes menang kita kuping pina sira ora nggih cangkemnya kayak timbul santer bae langkah mike kan bandrengan gini nang sampun lateni mirut mungkin sampean wis merwi dewek paman iya rintian kula setiap bengi setiap dina jareng basane lagi kelangan kelingan ning wong tua sing wis ora ana ning dunya tong boros sampean garep pembantu ning ratu angin-angin ditakoni sapa menusane sing bunuh Kanjeng Rama kabeh sampean membungkam 1000 bahasa menyelimuti tentang kematian Ramaku. Apa maksud tujuanmu? Wajar paman sebagai keturunan anak sempalan yang awak darah daging kang wajib nyambung watang kang wis putung daging tumbuh dadi Rama paman tujuannya beli bedari watir no watir aja maning senok sipate wong wadon pimpinan kita Gusti Sangyang Gombala sengaja wong sakti mandraguna tapi kewalahan no kayu dadi sabenere Rama paman dikasih sayang melas paman iya kudu kita balas dendam kematian wong tua kita mati tapi semboyan kula sekalipun mati laksana lilin sekalipun hancur lebur kita rela paman oh dikit aja kira sampean siapa ke bakal ini sing diterima lamun ratu angin-angin lakine sira anak-anaknya metune apa wis blenak be ngomong lebak ieu sengit gue bocah bakang lamun dhuwur bae nang aja terlalu dhuwur bukan nibane ketekuk wis sawer ape yang aku munuk sawer ake wak yape teganti sing kita nang sawer ikun bisa sawer ora nyadong keuntung-untungan tulung paman terbukalah di ratu angin-angin paman tulung mohon aja menang bae watir no kayu sebab langka maning sing dadi andalan tasik madu senajan wadon kang dari pimpinan kita Gusti Sangyang Gombala langka ning pimpinan ning tasik madu iku mengkono no kayu lamun Rama paman bedari khawatir durung percaya sampean ratu angin-angin durung percaya jare sampean sayang klien ratu angin-angin 1000 sayang bukan sayang sampean leban disayang sampean lamun selalu diselimuti lamun selalu membungkam arane dudu wong kasih sayang paman tulung gawe beban moral ning kula sampean tulung terbukalah paman di hadapan kula senok beli bakal nafsu senok beli bakal marah Rama paman gelem bedari matine Sangyang Gombala langka sejene iku matine Ramane senok kenang Sekodir Jailani no siapa paman Sekodir Jailani no Sekodir Jailani leres apa wis tua apa sifat nom-noman lah
tua nome mabli weruh ningen dianane paman lah kapa pengen weruh anane ning buah pamijaan no minggu apa mijahan leres tapi eman-eman no aja maning senok sifatnya wong wadon apa wong wadon itu tipis kulitnya tipis seperti kulit bawang no jangan sekali-kali meremehkan derajat wanita jangan wuku durung tentu iya yo aja maning ning larane ning patine wis dadi resikone wong lanang zaman sekin paling gampang paman lah kaperang kurang yakin sampean gula percaya ning Tasik Madu kan karena ya dua peluru inten nok ayu ratu angin-angin matine ramane sang yang gopala matine kenang sekotir jailani senok bakal tandang tumandang iya paman no iya pada teka ning buah pamijahan ya salah Sangat salah. Gusti Ratu anak apa? apa iki paman Waduh. adalah jaga dilipetan gada tali wangan Nyi Ratu angin-angin minggu rama paman kamadati Raja Rimba Anak kucing gede. sengaja Raja Rimba wiak jajaran anak putu sang yang saking Tasik Madu ya salah anak putu sayang ajak kakek rundang-runding dicakap 1, 2, 3 1, 2, 3 Aduh kaplok. Rosa temen ya. Do damar matin jongklok akan bisa waya-waya sampai mulai. sira kabur Waduh kabur lu. Untung nangsang. sira kenal beli kelawan pemuda kian Belum. belum kenal Durung. Mark Koplok sira. masa melu gemu yusowak Wong lati. sira kenal beli Ah, kenal beli kita koli enggak kome. Hei, goblok pengen kenal? Iya. Pengen kenal? Boleh. Iya. Pengen kenal Kraisun? pengen kenal Temenan? Pengen kenal? Siapa kita? Ayo. Ayo siapa ya? Ayo, siapa? Pengen kenal Pengen kenal. Kraisun? Iya. Temenan? Siapa kita? Ayo. Iya, siapa yo? wah sowak ya lu ya Siapa yo? Siapa yo? Kamu boy. Kaget ya. kaget Mendurat. Jawara-jawara saking Tasik Madu weruh kelawan aku gawe kaget ingata bahasa. iya Tapi lu. Isun Sawangan murid Syekh Abdul Jayalani. Sawangan lung. arane sawangan Iya. sengaja wiak jajaran anak putu sayang kang ananing Tasik Madu apa tujuannya Dudu mata-mata. Isun murid Syekh Jaya apa saking gua pemijahan sengaja isun pengen bergabung karo sampean. wah aja percaya lu ora karena pengaruh aja percaya Nyi Ratu angin-angin anak pemuda dudu musuh kita Why? sing teliti tingkatkan kewaspadaan sampean Tingkat. Why? mire nyung entok akan pepesan lembing Iya weh. Lembek sebuntel. Awas. Mangai
mangewu riange Ayo lisawiran bae.